Okurugirira mugambirizi w'irwariro rikuru ery'Ambarara Regional Referral Hospital Hassan Kagure omubaro gw'abaana abarikuturizibwa akakooko ka siriimu okuruga banyinabo guriyo nigukyendeera okuruga aha bucweka 20 ahari 100 okuza aha bucweka 2 n'obutonyeza 8 ahari 100. Kandi report ya Minisitiri y'Amagara ateneereka ngu habireho okukyendera kw'amaani okwa abakazi abarikuturira abaana baabo akakooko ka siriimu kuruga aha bucweka burikuhika 20 ahari 100 aho kugira ngu ab'ebyamagara n'abashaho omu marwariro ga gavumenti nibagumizamu kureba ngu bakuratira engenderwaho zoona ezatirweho kumaraho akakooko ka siriimu. Patience Nakigozi arikureberera abakazi abaana abarikutura n'akakooko ka siriimu nagira ngu bariyo nibashomesa abakazi okubiine okurinda abeerere baabo obutakwatwa akakooko ka siriimu. So nekirugiirira obwire butwakwatiramu ki akakooko nekirugiirira okutwaza emibazi yawe nekirugiirira omusawo nasala omubazi kigwara ahereza omwana kumukingira konka aine gutandika aho naawe. Abashaho hoona bongiire kutangaza okwo omukazi ashemereire kurinda omwereere we obutakwatwa akakooko ka siriimu. Konka abakyala bitu abine akakooko nitubatwenda oyonsa omwana mpaka mwaka gumwe. Omwana yatuusa omwaka orekeraho kumwonsa abwenki ab'okuba nitwenda kukyendeeza chances ez'omwana okukwatwa ki akakooko. Nabagamira ngu tuyine obutafaari bwingi bukubika amashereka buri kamwe hiine ekikakuba kakozire ki konka tumukumanya konsi n'omukurira omwihaho akibayaza kukwata nka apo eriyo yoriire nyimwazi omubamburaho omugaro zaha zari omuhoko. Abakazi abarikonsya bashemereire konsya abeerere baabo okumara omwaka gumwe nka gumwe aha muringo gw'okurinda abaana obutakwatwa endwara egi. Okwezi oku ensi yoona abakazi nibaba nibiijuka esande y'okwonsya kurungi abaana kandi n'okureebuka ngu nabanyinabo bagira amagara marungi. Ndi Michael Tumwakire habwa TV West Agacencwire.